Yes, bakunzi ba Irka TV Rwanda by'umwihariko abakunzi ba Irka Sport News nongeye kubaha ikaze makuru tubazaniye make avunaguye bijyanye n'uko hari imikino iri imbere. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Shadrack nawe meshaka. Arakoze cyane nikaze Shadrack nanone. Murakoze cyane Kazimbi umunyamakuru mukuru CRO wa Irka TV Rwanda. Arakoze cyane. Okay, muri aka kanya tubazaniye bimwe mu bikeya muri byinshi ariko birufate igihe gito bijyanye n'uko muri kwitegura kujya kureba match. Hari amakuru avuga kuri Mosara ushobora kuba atishimiye ikipe ya Real Madrid ya Liverpool. Yes. Yego ko nibyo Mosara haribwo amaze kusiga imikino ya muri 3 yose atabanzamo ntago yishimiye muri Liverpool kandi abigaragaza ko hari uruhare runini yakoze mu terambere rya Liverpool aho twakita Champions League na Championnat yatwaye yahetse ikipe akaba no mu top scorer ba Liverpool amaze kugezaho ubungubu kandi umunyafrika wa mbere amaze gutsinda ibitego byinshi muri Premier League. Yes, Lionel Messi akaba amaze gutwara Major League Soccer MVP ku nshuro kabiri ikurikiranya akaba ari inkuru imaze kurya hiti muri uyu mugoroba. Nayo akaba ari inkuru tubugarukeho. Yego rwose Lionel Messi gihangaje wo ntatinya kwita nimero ya mbere cyangwa se ya kabiri kwisi bitewe n'uruhande ubuhagazeho koko yaritwaye nyuma yo kuba bamaze gutwara igikombe cya Championnat ya Major League Soccer ari kumwe na ikipe ya Inter Miami ejo bundi hashize mu ruhare yagize cyane gutsinda uwo mukino yatanze assist ebyiri ku bakinnyi ngo batsindaga ibitego bitatu kuri kimwe ikipe ya Vancouver. Yes, cyane arakoze cyane Shadrack. Hanyuma hari umukinnyi wa Real Madrid bivuga ko ashobora kuza kwerekeza wigero Real Madrid bivuga ko ashobora kuza kwerekeza muri Inter Miami kuza gusimbura Jordi Alba nyuma yo asezeye mu mukino wanyuma ari nabo batwayeho Major League Soccer. Biravugwa ko koko ex-star wa Real Madrid ese ubu koko ntibazaguhangana zaho guhuza ariko reka tubyitege kutuvuge ko ubwo agiye kwa na David Beckham nyiri byombo nyiri umufungo nyine amafaranga bizagerwaho neza mu biganza bya Zach Mascherano ndetse agiye gukongera gukina na Lionel Messi ubwo bakinaga bahanganye. Reka tutege amaso ngo turebe ngo ese ninde turamubahishiye nawe. Yes, ibyo n'ibindi ndetse n'imikino mikeya igiye kuba mu kanya gatoya turaza kubibagezaho muri aka kanya. Urabona ko Champions League igiye kuzana tujye kuvugaho mu kanya. Reka dukomeze rero Chadra. Reka turebe inkuru ivugwa cyane ku Lionel Messi yaratwaye MVP award ku nshuro ya kabiri yikurikiranyije ubwo yakinaga mu kipe ya Inter Miami muri Major League Soccer. Ndakubwira ko uyu n'umukinnyi kabuhariwe Kazimbi koko nk'umuntu ukurikirana Major League Soccer buri kanya urabibona ute kandi se wabivuga iki nicyo babwira abakunzi bacu duteze amaso baduteze n'amatwi muri uyu mwanya. Muri aka kanya ikiri inyamakuru Marca cyo mu gihugu cya Espagne kikaba kimaze gutangaza kuri title yacyo kigira kiti Lionel Messi akomeje kwandika amateka yambara cyangwa se yandikwa Major League Soccer MVP inshuro ebyiri akaba nawe ubikoze wenyine kuva Major League Soccer yabaho bikoze cyashya cyane. Nabwiza ukuri ko uyu Lionel Messi kabuhariwe tuzi cyane n'umukinnyi muri Spanish Giant Club Barcelona ndetse na PSG French Giant Club arimo arashyira ibuye urukuta runini ku ikipe ya Inter Miami nyuma yo kuyikorera ibintu bitangaje ko yayisanze iyi kipe ibarizwa ku mwanya wa 14 y'irwana na relegation ariko ubu yayisize ari ikipe nakora cyayirimo amaze kwishyira ku rwego rwo kugira ikipe ikomeye cyane hanganye ejo tuzabona muri Champions League yo muri Amerika cyane ko aherutse no kuva yigeramo nta gikombe na kimwe yari ifite ariko kuri iyi saha ifite ibikombe bine birimo na Major League Soccer aherutse gutwara ejo bundi akaba ari umunyabigwi ukomeje gukina umupira n'ubundi nkuko ese twamwita King of Football. Yes, birumvikana uyu mugabo Lionel Messi nyuma yo kwandika amateka akaba hawe Golden Boot muri Major League Soccer cyane rwose komeze neza tubiganira hamwe rero akaba ari Gahigo gashyashya Lionel Messi amaze gushyiraho kandi ndetse katanasanzwe tubijyane hamwe rero n'uyu mukinnyi ex player of Real Madrid cyangwa se umukinnyi ukinira Real Madrid akaba ari gutegura ku joininga ekipe ya Inter Miami nyuma yuko uwitwa Jordi Alba asezeye. Yego koko nkuko mwabonye kuri umunsi wa nyuma bakina na Vancouver Jordi Alba yarasezeye kandi bamusezeye neza nuvuga ngo ku mwanya wabo kuri gatatu hagiye kuza undi mukinnyi wakinnye mu kipe ya Real Madrid. Ikanze turatekereza abakinnyi bakinnye muri Real Madrid bakina ku mwanya wa gatatu
uribuka nde urareba nde ninde ushobora kuza gufitinga muri uyu mwanya wa Jordi Alba uratekereza ari nde nk'umukunzi w'umupira w'amaguru cyangwa se nk'umukunzi wa Inter muri Real Madrid? Reka duhure muri comment section utubwire uwo ari we kandi hariho na award ku muntu uzagikora neza cyane ngaho nguko ubu ndatekereza Shadrack dushobora gukomeza ku Mohamed Salah. No kuvuga ngo Mo Salah bigaragara ko atishimye mu kipe ya Liverpool nyuma yo kwikorera ibitangaza byinshi cyane, yayitsindiye ibitego, yatsinze amakufa, yatsinze ibiki byose, yatwaye Champions League, yabaye top 5 muri Ballon d'Or winners, ariko ntigeze ayitwara kubera ko ibyagezeho byose. Ese ntiyagakwiye gutreatinga nk'umwami Liverpool, ariko uyu munsi ntabwo yishimanye n'umutoza we Arne Slot. Ese urabibona ute? Njyewe hari icyo tutemeranya gatoya kuri iyi ngingo y'uyu mugabo Mohamed Salah. Mbere y'uko aza muri Liverpool nta bikombe byinshi yari afite, nta mateka nta n'ibigo byinshi yari afite cyangwa bihambaye, ariko ubu ngubu kuri uyu munsi wa none yaje muri Liverpool ari ikipe ifite ibikombe byinshi. Gusa nawe ntabwo twamunenga ngo tumugaye, yayikoreye byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone kuri uyu munsi wa none arabangamiwe no kuba atari gukina umupira. Ariko Shadrack ntabwo byari byiza ko yivovota ubwo yivovotse nanone ku rundi ruhande. Gusa ntabwo bikwiye nk'umukinnyi kuko nta burya abajamani nibo bagira personality ivuga ngo nta mukinnyi uruta club. Nibyo koko, ariko Liverpool nk'uburyo Mo Salah yayifashije nubwo yaje muri projet za Jurgen Klopp akafatikanya nabo bakazamura bose urwego bakageraho bakinana, ariko ntabwo bari kwe kuba yamutreatinga gutya rwose. Yagakwiye kumwicaza avuga ati ibyo twageranyeho rwose Mo Salah ni byiza, reka tugufashe nda mu kwa mbere amasezerano yawe tuzayongera uzikomeza ushakira hari cya season irangira, ariko batavuze ngo reka tumwicaze ku gatebe tumuhe bench, kuko n'ubundi n'abamusimbura tubona nta kintu bakora kirenze icyo yagakwiye gukora ku ruhande rwiwe, kandi aracyayoboye n'ubu ari mu bantu bamaze gutsinda ibitego byinshi Liverpool. Yenda cyeka niba umutoza arebera kuri performance improvement cyangwa ashyira mu mukino, ariko Mo Salah njye na Beto yagakwiye kukibanzamo kandi agakina agahabwa umwanya wiwe. Iyo ni opinion yawe, ariko reka nkubwize ukuri Mohamed Salah urebye video ze nagiye nkora statistique n'umukinnyi mwiza, n'umukinnyi ufite ibintu ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe y'igihugu cye ya Egypt, ariko urebye uburyo yagiye yitwara muri iyi mikino aho haziyemo abakinnyi nka Florian Wirtz, yagiyemo amapasi nyinshi zigaragara kandi zitanga umusaruro, ugasanga Liverpool struggling. Unarebye neza nubwo Liverpool imaze imikino 13 igatsindamo 3 ikanganya 1 mu mikino 13 igatsindwa 9 yose. Ni Mohamed Salah muri imikino 9 yose yarayikinnye, gusa nta bintu bigaragara yagiye akora ko yagiye yimana amapasi. Gusa nanone ni umukinnyi mwiza, icyazira n'umuntu ntabwo ari uko yicajwe kuri benshi, ahubwo icyazira ni amagambo yaje gutangaza nyuma yo kwicajwe kuri benshi. Mu by'ukuri nta mukinnyi kamara, ahubwo urinde urakora iki, utanga uruhe rugero ku myaka ufite, uhereza uruhe rugero abana bakiri batoya bari munsi yawe. Ubundi nicyo isa naho yazize, kuko na benshi mu bakunditsi cyangwa se abakinnyi aya makipe mu Bwongereza nk'uwo bita Jamie Carragher yamuvuze avuga ko ari umukinnyi waje ntacyo afite, nubwo nawe yabivuze muri bangaje mbi. Avuga ko nubwo yaje ari umukinnyi ukomeye agafasha Liverpool gukina kugera kure, ariko nanone Liverpool yisanze ari ikipe ifite ibigwi. Gusa tuzareba uko bizarangira, reka dutegereze turebe uko bizagenda. Ikigaragara cyo nuko n'umukino bafitanye na Inter Milan atashobora kuzawukina, ntabwo ari muri squad uyu mukinnyi wacu Mo Salah, ntabwo ari muri squad muri aka kanya. Hanyuma Bosquet Shadrack ndakumva cyane akaba aragaciyemo byabirenze gukorana kandi turabavandimwe mu gikombe cy'isi. Mu gikombe cy'isi biravuga ko hagiye kuzajya hashyirwamo iminota 6 kuri buri match, iminota 3 muri first half na second half, iminota 3 ya cooling time. Ese urabona bizafasha iki ku bakinnyi cyangwa se ku migendekere y'umukino? Ni ukuvuga ngo ikirere cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha igikombe cy'isi kizatangira, kizaba ari igihe gishyushye cyane. Niyo mpamvu FIFA yaje guterana ndetse n'akanama kayo yanzura ko bakwiye gushyiraho
icyo bita igihe cyo kunywa amazi mu rwego rwo guhereza abakinnyi ubuzima bwiza iyo twakita cooling time yari isanzwe iriho muri iyi minsi kuko yabaga umunota ariko babashyize iminota 3 buri gice birasa naho bizafasha abakinnyi kubera ko abakinnyi ubushyuhe buzaba buhari hari na prediction y'uko bishobora kuba hazajya haba hari ubushyuhe bukabije cyane. Okay, Shadrack, ndakeka muri aka kanya dusa naho twabarasezera match zarangije kuba harimo Olympiacos ariko tubanza kuvuga kuri match zigiye kuba ndetse n'izabaye. Yego ko nibyo ko Kazindu hari imikino yo kuba Champions League dushaka kuba update mu kujya muri mukurikirane ko y'umugoroba. Hari ikipe ya Bayern Munich yo gukina na Sporting Lisbon, hari Atletico yo gukina na Chelsea, Barcelona yo gukina na Inter Frankfurt, Inter yo gukina na Liverpool, Monaco yo gukina na Galatasaray, Eindhoven yo gukina na Atletico Madrid, Tottenham Hotspur yo gukina na Spezia Prague, Union Saint-Gilloise yo gukina na Marseille. Rendezvous nini cyane hano kuri Atlanta na Chelsea, Inter na Liverpool. Welcome to today's match Cantone analyze mu gitondo. Turaza kuba kubita update ukuntu biba byarangiye, tunababwira tuganire ku mikino y'ejo aho hari crash England na Spanish Giant Clubs, Manchester City vs Real Madrid. Match ikomeye cyane yanatezwe umutoza Alonso ashobora kwirukanwa kuri iyo match. Gusa nanone mbibutse ko ikipe ya Real Madrid yanze cyane kurekura umwana witwa Endrick kubera ko bari gutega Marcos kubera ko bari gutega Alonso iyi match naramuka yitsinzwe ahita ataha. No kuvuga ko umwana Endrick suko atari umuhanga suko ari umuswa ahubwo bavuga ko ikibazo cy'uko yakunzwe n'umutoza uriho kuri Messi. Niyo mpamvu bavuga bati ntabwo tware kuri itara yaje duhenze kandi tubona ko ari potential for football future. Okay, hari akantu gato ya mugenzi wanjye yaribeshye mu gato ariko bibaho. Yaravuze ko Bayern Munich igiye gukina ariko yanasoje already ndetse n'ikipe ya Olympiacos yamaze gukubita igitego ikipe yitwa Kairat Almaty igitego 1-0. Reka tubashimire rero tugukurikiye duhurire muri comments z'ubutaha ejo ba updates. Sam murakoze cyane mwari kumwe na Shadrack Nomesha na Kazindi. Imana ibahe umugisha uzira umusozo. Ciao.